Mambura ma mĩaka 70 kuma kĩama kĩa Maendeleo ya Wanawake kĩanjĩrĩrio matabanirio University-inĩ wa Garissa rũgongo rwa bũrũri. Mũnini wa Raila Odinga Raila-Karua agĩkinyia mambura-inĩ macio na kwamũkĩrwo na ngemi na ũkũngũĩrwo nĩ atumia na atongoria a Garissa. Mambura-inĩ macio kĩama kĩu kĩa Maendeleo ya Wanawake kũhetũkĩra mũikarĩri gĩtĩ Rahab Muyu gĩkiuga atĩ amemba makĩria ma milioni 4 akĩo maranyita mbaru Raila Odinga na Raila-Karua. Sisi kama wana Maendeleo tuliongea kwa inji hii na tukaambia upande ya UDA mtupatie mama deputy president, na tukaambia upande hii mtupatie deputy president. Ile upande ilisikia ni gani? Ni Azimio walisikia. Walitupa ile tuliitisha. Yes. Walisikia shinda zetu. Baba tosha. Mama tosha. Baba na mama tosha. Kina mama jamani, ukipendwa pendeka, ukipewa chukua na mikono miwili. Tumepewa mata, tumekubali ama tukubali? Tumekubali. Jua wengi wameshangaa kuniona hapa kwa sababu wamezoea nikiwa mrengo ule mwingine. Mimi kama mama nilikuzwa wakati Raila Amolo Odinga alivyochukua mama mtupavu, mama msafi. Nake Karua akiuga kuamũrwo gwake nĩ Odinga nĩ kĩonereria kĩa wĩhokeku ũrĩa Odinga arĩ naguo harĩ atumia. Kupiga kura kwa njia ya haki ni njia moja ya kujenga nchi. Kwa hivyo wamama, tupige kura mahali tunaona shida zetu zitatatuliwa. Ile upande matumaini yenu itaangaliwa sawa sawa ni upande wa Azimio, mahali tunakupatia matumaini. Inawezekana maisha yako ibadilike. Baba ameshapanda mlima Kenya, tumemkubali, na tarehe 9 kura zetu zote tutawekea Raila Amolo Odinga. Na wacheni niwaambie, tuko karibu kuunda serikali ya kihistoria, serikali ambayo itawajali wakina mama. Karua akiuga atĩ wĩra wake na wa Odinga nĩ wĩkũranĩire na kĩrĩa marenda nĩ kwagĩrithia bũrũri. Inawezekana mtoto wako apate elimu. Inawezekana upate matibabu. Inawezekana upate maji sehemu hii kame. Inawezekana wakati iko kiangazi upate bima ya kuhifadhi mifugo yako. Kila mambo inawezekana, hata kupambana na ufisadi inawezekana. Tunaunga mkono Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Hasa tunamuunga mkono Azimio kwa heshima ya Mheshimiwa Raila-Karua. Na mada analete uongozi ya kuendeleza mambo ya kina mama, na sisi tukiwa watu wa Garissa County. Aramithi ĩno Karua nĩ atanyĩtwo kũhũndũka gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ ka bũrũri, akiuha aikari na aikia a kura a kaunti ya Nyandarua. Makĩria ma nuthu ya kura iria ciandĩkithĩtio bũrũri-inĩ nĩ kura cia andũ a mũhĩrĩga wa Sara arĩa rĩu merĩire Raila-Karua hamwe na Raila Odinga ngwatanĩro-inĩ ya Azimio kũmanyita mbaru gũtigĩrĩra atĩ Odinga nĩ atuĩka president wa gatano wa bũrũri. Oho ngwatanĩro ĩno ya Azimio oka ĩkĩrongoreria makĩria ma kura 160 iria ciandĩkithĩtio gũkũ kaunti-inĩ ĩno ya Garissa. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ taũni-inĩ ya Garissa, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.